Najbolji učenici osnovnih škola iz dve opštine, Stara Pazova i Palilula, otputovali su i ove godine na Krf na nagradno putovanje u okviru projekta Stopama naših predaka, koji organizuje Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve. Pred ispraćaj u Sabornoj crkvi u Beogradu patrijarh srpski Irinej služio je moleban. Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve započela je 2012. godine projekat Stopama naših predaka, koji čini boravak na ostrvu Krf, gde se deca na edukativan i praktičan način upoznaju sa istorijom Prvog svetskog rata, tradicijom, jezikom, pismom, verom, sa posebnim osvrtom na pomenuti istorijski period i boravak srpske vojske i naroda na ostrvu Krf od 1916. do 18. godine. Najbolji učenici staropazovačkih škola, njih 9, dobilo je ove godine ovo nagradno putovanje. Bila sam Vukovac i zato su me nagradili i baš se radujem ovom putu. Nadam se da će biti lepo. Kad sam čuo, bio sam jako obradovan. A na osnovu čega si dobio ovo nagradno putovanje? Pa na osnovu drugog mesta u Srbiji u šahu. Mislim da je to nešto najlepše što može da se desi nekom čovjeku, da putuje kroz svet i na razno mesta. I upoznaje uopšte druge države i druge kulture. Pred odlazak u Sabornoj crkvi u Beogradu patrijarh srpski Irinej služio je moleban i ukazao na značaj Krfa za srpski narod i istoriju. U našoj prijateljskoj zemlji Grčkoj, a posebno na Krfu, tamo gdje su i sada mnogobrojni grobovi i groblja naših vojnika, naših predaka iz vremena Drugog svjetskog rata, koji ne samo mi da obilazimo i čuvamo, nego to čuvaju i sami Grci. Sa pazovačkim učenicima na Krf su otputovali i najbolji đaci škola iz gradske opštine Palilula, a u planu je da se u projekat uključe i škole iz drugih mesta i opština. Ono što jeste plan da mi zajedno sa gradskom opštinom Palilula najdalje smo stigli u toj priči da dobijemo od grada Krfa, pošto su oni pobratimske opštine, da dobijemo jednu parcelu gde bi mi napravili kamp naš, koji bi mogli da koristimo tokom čitave godine. Na Krfu će 12 dana boraviti i deca iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore.